Pozdrav svima! U ovom videoklipu želeo bih da se osvrnem na nešto što me veoma nervira kod Google-a i zapravo nije mi jasno zašto oni to rade, ali kao što sam uspeo da pronađem na internetu, to nervira i druge korisnike. Zapravo radi se o Chrome OS-u, to je operativni sistem za Chromebooks, dolazi nam iz Google-a i imao sam prilike da koristim ovaj sistem. Instalirao sam ga bio privremeno na laptopu koji nije Chromebook, jer postoje neke metode koje vam omogućavaju to. Međutim, to sad nije poenta. Poenta je da sam zbog jedne opcije odustao od ovog sistema. Dakle, bio sam spreman da pređem sa Windowsa na Chrome OS kompletno. Dakle, da mi to postane sistem za svakodnevnu upotrebu. Zašto? Zato što imate opciju da instalirate aplikacije sa Play Store-a, imate opciju da instalirate Linux aplikacije i naravno Chrome aplikacije, odnosno dodatke i aplikacije iz Chrome Web Store-a. Dakle, to je jedan ultimativni sistem koji može da radi sve i može da radi na, pa da kažem, zastarelim laptopovima, zato što je veoma lagan i brz. Dakle, ja sam se oduševio ovim sistemom kada sam ga bio testirao kod sebe na laptopu, koji je star, pa možda jedno 8 godina sad, 9. Zašto nisam prešao na taj sistem? Samo zbog jedne opcije. Dakle, ovo ovde što vidite na ekranu, to je jedini razlog zbog kojeg ja ne koristim Chrome OS. Kao što vidite, ovde ovaj korisnik se žali na isti problem koji sam i ja imao, a to je da morate da koristite lozinku od svog Google naloga kada želite da se prijavite na Chrome OS. Svaki put. Dakle, restartujete laptop, računar, što god, i morate da ukucate lozinku od svog Google naloga sa kojim ste se prijavili na svoj Chrome OS. Chrome OS koristi Google nalog i to je dobra stvar jer ulogujete se na svoj Google nalog i imate sve što vam treba, ali morate kucati password svaki put, dakle kao što sam i rekao, i šta to povlači za sobom. Evo, ovdje je taj korisnik napisao u posljednjoj rečenici. Pošto, barem ja imam veoma jaku lozinku za svoj Google nalog, koja se sastoji iz, ja mislim, 20 karaktera ili više, ja moram svaki put to da ukucavam kada želim da se prijavim na svoj nalog. Sva sreća, Google je omogućio podršku za PIN, dakle to ima Windows, to imaju, mislim, svi ostali operativni sistemi. Ukucate lepo PIN koji se sastoji od minimum 4 karaktera i prijavite se na svoj nalog. I to je veoma zgodno i ubrzava dosta prijavljivanja i skraćuje vreme i tako dalje. Šta je ovde fora? Taj PIN vam važi 24 sata. Odnosno, nakon 24 sata korišćenja PIN-a, vi morate da ponovo ukucate lozinku od svog Google naloga. Zašto? Pa vjerovatno bi provjerili da li ste slučajno zaboravili svoju lozinku od Google naloga. Kao da mi to ne koristimo negde drugde, već samo u Chrome OS-u, ali dobro, ide. To su oni tako odlučili. I to je nešto što me veoma nervira. Sad ja trebam svaki put kada palim računar da ukucam kilometarsku lozinku. Ovdje su neki pisali da postoji opcija Smart Lock i to jeste odlična opcija. Recimo, ako imate Pixel telefon, dakle to je Google telefon, i imate određeni Chromebook, a ovdje je korisnik napisao Pixelbook HPX2 i neki Acer, možete da otključite telefon i približite telefon laptopu i laptop se otključa. Super. Opet morate da uključite svoj telefon. Dobro, imate otisak prsta i to sve traje, ajde da kažem, možda 2-3 sekunde. Međutim, sa PIN-om to možete odraditi za 1 sekundu, to je mnogo praktičnije. Plus, ne morate telefon uvek držati kod sebe, nego može da vam stoji negde na drugi kraj sobe i tako dalje. I sad ovdje ima čitava diskusija o tome i konkretno su zaključili da ovaj PIN funkcioniše tako što morate zaključati prvo ekran ili nalog ili kako god i onda iskoristiti PIN. Ako restartujete računar, morate ponovo unositi lozinku i nema načina da se ovo zaobiđe. Bukvalno teraju korisnike da koriste slabu lozinku, da smanje lozinku, odnosno broj karaktera i time učine slabijom. Ali eto, lepo je napisao taj korisnik i ja se u potpunosti slažem. Ja sam čak i mislio da na svom Google nalogu napravim kraću lozinku i manje sigurno samo zbog ovoga, ali sam odustao zato što mi ipak bezbednost naloga bitnija od ovog sistema. Iako je odličan, kao što sam rekao. To što se tiče toga. Druga opcija koja me nervira, to je ovo ovdje gore. Dakle, sad ja recimo imam 5 Google naloga i ja se prijavim na svih 5 Google naloga u okviru svog Chroma. I ovdje vidite listu tih naloga, možete dodati novi ako želite i možete se prebacivati s jednog na drugi, čitati Gmail i tako dalje. Šta je ovdje problem?
vi ne možete da se odjavite sa jednog naloga sa ove liste. Dakle, imate opciju samo da se odjavite sa svih naloga i to je to. Ako želite da se odjavite samo sa jednog od 5 naloga, vi morate da se odjavite sa svih i onda ponovo da se prijavljujete na onih 4 naloga kako biste ostali prijavljeni tamo. Dakle, vi opet morate da napravite slabije lozinke da biste mogli, recimo na dnevnom nivou ili više puta na dan, da se prijavljujete i odjavljujete sa nekog određenog Google naloga u okviru istog web pregledača. Ja sam pronašao ovde na forumu, odnosno na Google Account Help stranici, neko je to pitao i evo, odgovor sam ovdje označio. Dakle, nažalost, to nije moguće sa web interfejsa. Možete naravno preko svog telefona, ali to je skroz druga priča. Možete se odjaviti sa svog jednog Google naloga, ali preko web interfejsa, dakle u web pregledaču, to nije moguće. I naravno ovdje su ljudi napisali da je to zaista užasno što su uradili. I Google opet podstiče nas da pravimo kraće i manje sigurne lozinke samo zbog toga. To su dve stvari o kojima sam teo da pričam, da vam skrenem pažnju u slučaju da želite da pređete na Chrome OS. To je jedna od opcija koja se ne pominje toliko, ali kao što vidite ume da veoma iznervira i čak za neke da to bude glavni razlog da ne pređu na Chrome OS, kao što je to bio za mene. Eto, u suštini to je to, napišite u komentaru vaše mišljenja povodom ovoga i to je to, pozdrav!